Assalamu alaikum, hürmetli tamaşaçılar. Süleyman İstalski rayonu saytin Lezgi gazet ve Küreden Haber gazetleri nubatin abzor gözüçüne abzorunuzda rayonu saytaya kaçın ve haberler başlamıştı. Süleyman İstalski rayonundan qil Nariman Abdulmutalibov Dağıstan Respublika'nın Tabiatın Resursları ve Ekolojiyadan Ministerstvo'dan vekil Hasan Sayfullayev'a ve Tabiatı Menfaat Kaçının Rayonların Ortak Komiteti'nin rukovodитель Ramit Veliyev'le kalas görüşmüşkana anal yaşayışta aradalık pezvay kevi amak yer kuat komuniyen ve hutakden meseleler vereverdiğine. Hasabaqtunda görüşte ol rayon dinqili sanitaryadin halar kısanırım patal rayonda tuğuz ve kolak dikayı ve gelecektin plan dikayını rahunar avuna. Sahte haber guzvay ol ray administrasiyadin upravleniyeri organizasyeri Şüphe koyak zorun kadlayısız tuğay kolak dikay hakkısı var rayondin qil Nariman Abdulmutalibov vuguzva. İhtin hakkısı var ilde kaçurda rayondin kapitalni ihtigunların upravleniyedin Alataysan kolaktin hakkısı rayondin sahteni ganva. Alatay haftada rayondin qil Nariman Abdulmutalibov ray administrasiyadin sajarge cevabdar robotnikarni galas rayondin centralni больница desfena. Ana koronavirüs aksi rapor yağuni takwazvay hazır bilerik ilk olarak kalefizvay haldak galas taniş khana idekay hakni rayondin qili Alatay cumay khus çpik hususi meseleler arza ferze derdiye ravay ahalar qabuladikay Afganistan'ın vakiyarin aktivistler xkalat qilifi görüştol askerar internasyonalistler rikil hukunin yuquz tuğun planlamış navay seneci var Yüreğir avurda kani rayon dinsaytlar genç materyaller ganıba. Alatay haftada ray administrasyada Xürerin Abrazavan din ve kültür din idare raylini jürübe jüri Amerika tarikile fena Abrikani sayta xeylin materyaller ganıba. Rayon din ümirdikay sosyalni ekonomika din ve masalak ray tuğuzvay kolakrikay insanların barkalu krarikayni qaygıyrikay kelzvay bir habardara unin karda Küreden Haber gazete tuzay kolakni yekedi ve barkaludiya. Gazetenin kudlay numara Dağıstan Respublika'nın qilin vazifayar vaxtun oldu tamam arzavay Sergey Melikova koronavirüsten infeksiya çukunin bilik patal teşkil navay operativni штаб tuhay nubahti zasidandikay ve rayondin qil Nariman Abdulmutalibov'un председатель Vlükaz qile lezgiç alan konferensiydiz hazır biler aponis Taluk arın tuhay orkomitetin zasidandikay kiken vay makalarla başlamış jazva. Aluk navay koyakzurun kanınsalla yiz qetendi tuarvan vay arifdarin, alimrin, yaratmıştay inteligensin vekidrin, iskuстводин ustadrin юбилейrin dünya. Abrun arada Dağıstan'ın avtonomiyedin vişisan юбилейdi qetençka qazva. Hiklayta Alatay Barkallu üç Yusuf Khilafe'yi veri vaciblu ve gayra Dağıstan veri iştirakına dağların ülke vilik finik çipin layıklı pay kutuna. Da seserdin üç yıl tamam konu kılat Allah kaldı yaz çi rayondani şad bilen merakatan kale tuana. İlk Küreden Haber gazete ganvay genç makaladay malum jadvay bol. Emin Hürün bibliotekada kale tuay merakata rayondin yaratmıştay inteligensiyin vekilleri bibliotekadin kelday buru Emin Hürün şkola din mualimeri ve ayalları iştirakna. Her organizasyonun Hürün rayon din tarih aradal gizvay bor ana avay insanarya. Rayon din xalqdin mayışahtini birikhileri bilik tuğunik yeki pay kutur insanar Süleyman İstalski rayondani gazafava. Abrikaysat Qasım Khuralaytir partidin ve zehmeti veteran muqara için qutqanıva disan übley qeydevur Velimet Kerimovya. Gazete ganvay maqaladay malum jazvay bol. Üçüz xerik öyle hürmet avay kamalu kasti sakip qadisus rayon din konserverday ve rişalitara qudday zavodra ve masak karxanara şoför öyle qolaqna adan namuslu zahmet saşmud medal ve zahmetin barkaladin orden gunolde qeydna Velimet Kerimoviç din insanlar sebebiyaz rayon qe respublikada har sari qaybilik fenvay munisipalitetis elqenwa kizwa maqalada rayondin ahalilik şadwal kutaday matsakarava şaq gelecek da iki mudar kutazvay jehilarni tibil avaç ilk Küreden Haber
газета ганвай мақалада малум жазвай бол Эмин Хуратир Сакаржади алай вақтунда Москвада МЧС-тен академияда вадлай курсына кердова. Алытай сөз ада Чехи Галибнин Футканцувадисан hürmeтай Москвада тухай парадда iştirakna. Sakarjadis МЧС-тен министерди çoğu soğul malumlarına İktin jehiller olçuna damaqzava. Çiyi ktabar rayon di sayti haber guzva. Çi poştaday рубрикари казганвай мақалари хөрерин паселерин собраниерин решениеризни газета якечка ганва Гилизон республикада милич аларга кастывай лизги газетин кундан нумраты закатнывай материалдар көрелде квазда Багри газеткаларда малум жазвай бол дагыларын өлкөдөн харса югни вакыйри görüşрив чиевлери вазанова газеттин садла ченеганвай мақалада кизвай бол махачкалада Дагыстан Республикадан килин визифияр вақтун олды тумамбардавай Сергей Меликова коронавирус тахпалат жемчугунис талуқарнавай нубатин заседание киле тухана. Анол қейд авырвол ехидимжи пут хафтадин қине Дагыстанда коронавирус акатнавай бурну қадар темил сақ хшизбай бурну қадар гызаф жезгатумнава. Заседание коронавирус такси рапария кулис талуқ меселани веривердна. Газета Кишдвай бол Сергей Меликован тапшырук далды Дагыстан Республикаден госсекретарь Хазири Абакарова, Республикаден докторов, Россияден Федерацияден президенттен батай, чоқ соғылден чарар уаққана, ихтен чарар из Дагыстандай, коронавирустен вақтунда Республикаден больницаларва госпиталара зәхмех чугор, қой ағзор доктор лайықлы уаққана. Мадни газета хабар гузлай бол мақачқалада диндиқни медениятиқ коронавирус акатновай бурсагар кубунин карда авай менфетлувал лишандикваз международный дережада илим дини тежирбадин пресс-конференцияны киле фена. Россиядин Федерациядин хукуматы спорттин объекттары түгін батал Дагыстандис 100 миллион манат пул акайнавай дакай. Дагыстандин хукумата дербен шехерделай қеректай, тұқузвай рекис талуқ арнавай севшаны киле фейдекай. Алай сан январдин вазра Германияда немс чалал лизги хикаят творалаз надир китап акатнавай дакайни газета хабар гузва. Шуна вини дихкайда вурвол алайис Дагыстанин автономидин вишисан юблейдин дия. Идахкалаз аллақал юаз лизги газетани санлай республикадин тарих дикай. Асердин қене анфеди рикай. Қилдин округ рикайва район рикай мақал яр гузва. Чунар хазвай нумрада журналист Шехмурадова кхенвай гехеш мақалла қудват лай асирин хида қилефи вақайр лай гатумзава гюрин лай дағларын ülkede ağzurnik ödüşni temjüt ağzurnik ödüşni yaxsur lay sara қилефи вақайяр республикада тигиз эгеч ай промышленностин карханияр рекел хтизва сарахонялатиз и тижлу и мақаладе келзвай бурумбатаи ке интерес ардал гида. Дагыстандин автономиядин юблейде халат алақалу яз хөнен мухбир Саид Ахмед Абдурашидова Рутул райондин күлүдрүн хөрен рехверекай кенвай мақаланы итижлуди ханвайди қейди изганзава. Мақалада кисвай бол велик дай хөре уд динг ва ругуд рехвер авай. Чи хөрерни İlla ki velikan xörer çi tarih ya köhne xörer kay kelmay maqalaris lezgi gazetin çinray keçka gun haykardin şahid ya şunları xazvay numarada iktin qe maqala wa abrkaysada alverdin qizgin reqer satdal halsvay çıkadal alaskayı velikan köre okrugdin mamraç xören tarih dikay wa vadurgudisan velik Süleyman Slayski rayodin kartdal aradalatay tsiyi mamraç xören qenin yqarikay söhbet zawa Maqalada kizvay bol mamraç xure köhne vaqtırlay lezgiya reşlamış jazvay güğünlay davet aldı çamxonçili qori çeler ol Persiyada judarni küçarnay inlay çexi ipektin reqni fenvay vilik devira mamraç biyar lejberbilel ruğunar tenbek hasilun olmaş qoltir lahanaganda maqalada tarix din delillar alay vaqtunda qavish nexturudulay venis koleravay И мамрачрикай мисалар газафава за мақалачи тамашачириз келон мислят қалурдава.
Moskvada yetim emin tvaralaz ilim dinni aktar mülkünün iyi kitap akatna vaydakay mas ve informasyon takat rahbar ganay kitap din aftar خیلی نسرا خالد دین ریکلای شاعر یتیم امینان یرت میشن رول قلق دوای لیتراتور منصور کرevia چون رخص وای نمردا ویچینی یتیم امیناز başna literatür din gızaf eserar ki Dağıstan din halk din şair Xanbiçe Xametova di kitap dikay viçin fikrar ruhuzwa ada qeyd izvay bol Mansur Kerevi yetim eminikay iqan gahta jagan vay veri deliller deqignwa haqiqat aradalganwa idan sebep yaz acayip kitap aqudnwa ikardi shadwal kutunvay Xanbiçe Xametova di yetim emin qaralay kitap aqatun veri makhluqat diz mübarek sawa lezgi xalqın vekiller veci vatan devay dağların ülke devay yadgarani yaşam jezwa şpin hoş qilik daldi durumlu zahmet daldi ilimda qolaqda sportda galqnar qazanmış naldi gurbatani masa milletrin arda hürmet qazanmışsa İlk bir kaysat Moskvada geomatologiya din centrda qolaqdavay meditsina din ilimrin kandidat Jariyat Shekbabayeva ya Viçin yeri beni Süleyman Stalski rayon din Vinistalların hulatir Jariyat kar qısandi çizvay qeten bajarak avay doktoriya hasa vaxtunda adam meditsina din meseleleri taluk ilim din saki 3 makala jüre izdanira çapnava Lezgi gazete için Çinra halk batal vacibulu mesele yerine qarağardıva Aktin meselelere kaysat Diddil çal hünik Çirünik ve velik tuğunik Allah qaluya Çun raxat vaynum rada çalaq qılaz Allah qalu tir bud maqalava İlk jurnalist ve şair Merdali Jalilova kikiz vaybol Lezgi çalaz Allah nuvay yüş yesara Dünyatin xalqarin çalaray Gafarin behem qatar atanıva Çun abraq qalaz aqvan verdi şkanıma ki Çuna abur batan buraya Allah'ına fikirni izvaç Qorahayetir mualim Abdullah Samedova çal hünva Mihdiyevun patol Viçin makalada xeylin teklifar ganwa Lahana kanda Respublikada her haftada sorgucuna vazakat savay Lezgi gazetin çoğuna xazvay numarada mekteblu materyalar madniyava İhtim burkaya zavay Tarihtin iliminin doktor Zamir Zakariyayeva Xenerin hürün tarih dikay Hürün muhbir Abdullah Samedova Viçi çağandal tama barayım maqamar Dağıstan din radyo din Kızıldin fonduna hatnavay Abdul Qadirova kaya Россия din Federasi din Federalni Sabral din Sabah teşkil navay Ayalar igitar Medal diz layıqlıqan vay Vatla klasın üçünik Devlet Khan Qaflanova kaykiken vay maqalarin Hakli Sardar Abilan Yüzbegaman Karina Hacı Mehmedova din Fazila Abbasova din Literatür din eserin turar qaz jada Mekteblu maqalayar itişlu xabarar Gülşadar'da literatürden eserar hem rayon din saytta hem gazetera madneva sarıxunya alaçet abru kyazova harsakası nürühtü ihtiyaçlar tahminarda Indal diçina Süleyman Stalski rayon din saytin Lezgi gazetova kredi xabarar gazetlerin nubatin abzorgana kütahzava ya bakalımay çok sağ ol